startnom mestu i da vidimo ko će dobiti ovo nadmetanje. Lili Zaket je poveo. Lili Zaket iznutra Quebec s polja, iznutra Quinado s polja Quebec, zatim Nikeja pa Sara Kay. Trku vodi Quinado, Quinado, Lili Zaket, Quebec, zatim na četvrtoj poziciji je Nikeja, a na petoj Sara Kay. Quinado je napravio veliku prednost od nekih 6-7 dužina konjskog tela prednosti. Publika se već napalila iako smo na početku kontrapravca. Glasnije možda vas čuje. Trku vodi Quinado, na drugoj poziciji se nalazi Lili Zaket, na trećoj poziciji, na drugoj poziciji je Quebec, a na trećoj Lili Zaket koji staje i sada ga na trećoj poziciji obilazi tamo Nikeja, a da li će ga stići Sara Kay. Trku vodi Quinado. Quinado, Quebec, dva brata na prvom i drugom mestu, stariji i uspešniji u odnosu na mlađeg, dužina 10. Quinado, Quebec, Nikeja, treća sreća Sara Kay. Niz brdica i da vidimo. Trku vodi Quinado koji je na sredini staze, Quebec je uz barijeru i velika borba za treće mesto. Lili Zaket će čak napasti i drugu poziciju Quebeca i da vidimo ko će dobiti ovo nadmetanje. Ko drugi do Quinado, Lili drugi. Treća pozicija za Quebeca, četvrta za Saru Kay i na začelju Nikeja.